kesan badon bat kiwai no kesan ay poi la piane te kuble sibe na ka mase kusilan ni jom pi ka jami priya so bana syara ka de jing yalang kabalalo ha ka de jami ke matia te banglu penslain na por banglu penslain na por is not noi but ihu kemen sibe nak jinglong balakoi jo kopi kiba ya emta nade saksnem bat kito kiba dang ya thomai long balong de mana boy kesan berbahari tenjia kenti kuah itu poi sedathom boyo itu kelano no ikman lala klem jingia terli nula iba poi sedathom jo kuran la iba pensu thai no ele jo mai na yo ji kan pusna la ya man wei la yo te lo ji na ji ka de ha ka be de no ikman jo mai ten ji an kam phang hai ka mo ji kala da ka ji terli lang jo mai kino ya lam na ki party ba pher mereka jigdolang ke jigdolang ji kababon pe ji tu berwanda ya ji teli agre men sedang ajar pulai te naik kurai depan ye bi ba soro kiba lawan ban join ban solam ban keneka parti kongres ni ban ada kerku kedok iwe balase kade sedang jom jikla balase dan jindon jompi dan jiwan desno jompi gobon balang ha keneka parti kongres se menta ngexkem ba inyo ban kai dari jinjo kade berpau yang jumlah laklo jompi ban wan ban don ketak jikle nak menta kalau saya berisi nak menta kalau wei ikut gigi nak menta kalau wei jompi beren nona sehinggai agini sensen bersposan berokatkan bagi tepun sehingga tanda di sosial sudah dan kalian cuma tak rejimen berkelawai sebut normally election meminta election nasi keberpertam wala kiwi konstitusi jangka negara di sosial nanti ka election apa kena pusat konstitusi minta nasi kendai election keberkibreu berkibai ni gila peskor dan kiwan syah kecil tepun dah kecil tepun tu boleh dah kecil bakle dah kecil don kecil sosial nak minta kalau syah posisi nak kalian jadi parti yang memang IAP mereka bagi IAP bagi IMCP betul ini ada cekne election klub kecil tertiada bagi ini ada bakut bagi ini akan diusah jam sijam nak kalian cuma nak kira sopen Namar balase hak election berada berkait. Nak kalian jadi idon le hak kalian jadi syaram. Namar balai syaram kadau kumsan kelong ladan mengi keren ya kenolim. Tiba bon ba pe kim juga bersnap. Andai kalian keti pemerintah rasa ini kejenjar dan election. Kalau penolong ya pi bendon ketar cing suntuk buat kejin ngam jemput berkat jempi badai lembah kane election wilang memperkelah nak minta kalau wei bapuna jungi iwe dan itu ipi nomor aman lagi por rasa balai banyak lain juga ngajir di paneru kene kesubjek kebalaikan nadu bagi sedang di kampe kenang menpaskan itu ipi ngajir di paneru nomor kubu breu badai tangguh besar jauh kawai department melihat trai sibuk tinggi dan nak tahu nak lihat kena asal